Media rok bai kok samnani bagai ang nukjak phaimani kok bumang khamo je citizenship amendment bill no tuyei sini hastewo je sobang tongmani o soba asumsa thagwi thangmani yagulo tipra hasteni kwbangma lukurok ano phone khai singka o soba tangi thagwi thangkai ne ang oro kisa srai kai sanani musungo tiwa IPC ni trop tui sung 50 ঘন্টা ni je bon likha bon paimani yagulobo sung je bibino joint movement against citizenship amendment bill ta oino norong korongno je call khainai rano sung moral support likha sini bubagra ano 11 tariko no dilliwo nungkha phia adino ang dilliwo thangai malia tamni hinba bon ekdige net kre ticket tani malia ikakai 12 tariko bomti no problem kha 13 tariko kai ang diliwo thangka ekakai buba grabai malaika ekakai chini o hasteni bo jara joint movement against citizenship amendment bill no tui je movement khainai ro tai IPF tino jamaro go diliwo thangka kokungkha diliwo borok home minister Mr. Amit Shah bai borok malaika kaham kok henggakai tabu kokungkha borok home minister bai tamo sairo hojaka ebong tamo sairo horjagai boro asumsa bongni sobano muthagai paikha obotipra hastini lukurok tabuk khanana musungjagai tongo tai saimana musungja tongo ani kokong khamo je home minister malaimani ba bonung khangkai abo kahamko kintu bo tamo protishuti rikhaba singno tam protishuti manai ba tamo sawoi sing chinja sobano muthagai riba singtangai cha sobano muthaka ekakai tabuk je nini IPF te hoyto sorkarni pokhonge bok saimaliya kintu joint movement against citizenship amendment bill borokle je tamo sajage borokle soba mothage rikhaba tini gota north east sudu north east simia chini sahara bharat borsho tini soba soli tonga apno tuyei hekai borno sakha nor kisan ID nong depression by protection khaina amu khaina ne bane ro jakha kintu deadline to kahe tongna nangane ble bo protishuti dimani to ekta deadline tongna nangane katang deadline kre tangi borok saima jara joint movement against citizenship amendment bill ni je ojamarok jara kok salaika home minister bai borok tangai tini eko deadline dimaya se musik tarik ni bisingo judi norok singno saklaya hingkakai sing ungko khainai hinai tese movement khainai hinai ni je soba sing koyekdin bising singbo meeting asungna chinti IPC ebong sing kaisa asungman pore no decision nai sing movement ni bagai hingkakai sing kiria sing omo jespanong thon ekdige kuto sing bubagrani logi tongnai supreme court case khlaimani aini je lorayo bo sing tongnai teba hastebo sing sira khoktino bo sing philo sing buskangni salo nokhornai omong khachini IPC ni srai kok boitamo banero hojaka boitangai movement khlaya sing abono sanani thangya tamo hingkakai bubagra jeta supreme court case ke je khlaimani ontoto oinano mothani bororok bongno moral support pano khalainan tongmani kintu ang nukha je joint movement against citizenship amendment bill ni jara ojamara press meet difro kintu boro moral support khalainani khorang thaisapano borok ti salia sudu IPF tini ojama ebong chini musang মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়ালে সাকা মোরাল সাপোর্ট जों বন খলাইনাই নাই আবনি বাগै বন ব্লাইকা হামবাই মারিবো অ জরাবো जों কাগলাইনানি জরায়া অ জরাবো जों থানচাংনা সি জরা যতন সাও থানচা কিন্তু বুবাগরা যে কেস সুপ্রিম কোর্ট কেস খলাইমা জাকালে তাং থানচাংমায়া তাঙ্গै जों কক বাকসাংগैमाया नोंखाय तांगै खालायमाया नों खालायमाया फन बुबागरा खायमा जागाले नों सापोर्ट तरिमान नाबले मोराल सापोर्ट तरिमामले किन्तु तांगै रिया बर का आबनि बागैन अर ककंगै थांगो ता कायसा कक बयानो संगो तिवा IPC का जॉइंट मूवमेंट अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल तांगै तंगया हनै बरक जे मीटिंग कल खायका अ मीटिंग गो जोंना कोनो इनभाइट खालाय जाया आबनि बागै जों अ मीटिंग गो जों थांया एबं जों हायपानो जों आलादा खायै जोंनि मूवमेंट जों खालायनि तंगो एकाकाय आ कक जॉइंट मूवमेंट अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नि अजमारंनो संगाखायनो गाहामगान होनाय आं खाख्लायदा दाबुनर खै बुसखाङो सबाव नखपिने तेइसे जों अ कयदिन बिसिङो चिन मिटिं आसुनाय मिटिंआ आसुगै एबं बुबाग्रानि बाय परामर्श खालायनो जों कयदिन बिसिङनो मुभमेन्ट नखनानि नै जों खासंगै दं खोनाजाक दं जे थानाय लाइ थानाय सालरगो जे जत दल मिलि कुथुम काहे पान्ना सुलायखानै आउन ब्यापारे कोन सायजामान
जे बरक जे पान्दा सुं माने जॉइंट मूवमेंट एगेंस्ट सिटीजनशिप एमेंडमेंट और जोंनो साहजग्या एबन जों आरो थांयाता साइनिया তে মিয়া বো কাইসা পান্ডা খানি খানা তো যত দল মিলি উইন রিজনাল যত দল বা যত এনজিও পলিটিক্যাল দল মিলি কাইসা কক সালামে পান্ডা খালি গিয়ানে আর কি খবর মাখা अब आं सानना नायो जे जॉइंट मूवमेंट एगेंस्ट सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल नि जे जोंखौ खालायमानि जे कमिटि खालायजांमानि आरो विभिन्न मथा एबसेन्ट दङ विभिन्न इन्डिभिजुअल दङ विभिन्न सिभिल सोसाइटि रगबो एबसेन्ट दङ तांगै हिनबा बरनो बर कल दाखायगा खाया तबे आं मनो किसा स्राय स्रायकै सानानि मुसुंगो केबो पलिटिकल बेनिफिट नि बागै जुदि अमनो युज खालाय तंखा व्यवहार खाय तंखा काय आं बनो सेलेंगो आं ब्लाइखेन सेलेंगो अ जराबो जों पलिटिकल बेनिफिट नि ककनो वानसुकै खालायनानि या और दफानि कक और थाङै तंलायनानि कक सिनि हानि कक इका अ जागा नों पलिटिकल ननि एक पलिटिकल बेनिफिट न वानसुकै सामुं ताखाय त उंगलाक ब्ले इका आनि कक खंखाय म जॉइंट मूवमेंट एगेंस्ट सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल सिकाय नों तां जतन नों आरो खबिया ताङै नों खागै तने तामत अब जॉइंट मूवमेंट एगेंस्ट सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल नि अजमारक स्राय स्राय खायखाय सावान होना आं खाख्लायो एबं तिप्रा हास्तिनि बर' रगबो खानावान होनाय एबा बरबो बुजिमानानो होनो आं खा वानसुक्ता बरं आरो इनारलाइन पारमिट दिनानि होनो गेजेट नोटिफिकेशन नखरि पेखा तारपरे बा आरो स्टुडेन्ट तिनि मुभमेन्ट खायतंगो तिनि मेघालय मुभमेन्ट उंखा तिनि मेघालयनि मुभमेन्ट नि परे यागुलो तिनि होम मिनिस्टर अमित शाह झारखण्ड कायसे जनसभा परिष्कार क्लियर खाय साखा जे मेघालय इनारलाइन पारमिट दिनाय जों और जे मुभमेंट खायनाय चीनी बरक थैया चीनी चारायरक और आस्ताबल मैदान लामाव गेरखा काबलायखा चिरक हक्का जों ताबो मानखा अम ताबुक चीनी बररक ताबो खाव मुक्ति कलाय सोंलाय दङ आं मुभमेंट ताङै नखरि मैया आबो ने कायसा लाइबुमा करलक मा दङ आं ताबो हयतो मिडियानि बसकांगो साइमिया नरक जतनो सिवो आनि साका बसक पजा गोबां मा बसक गोबां आनि साकाव सिनजाक पाथर आंहा पाथरनो नरि माइ आंगै दंगो आ पाथरनो नरना थांखाखायनो आनो तेबो सिंख्रिंनानि बागै साइतोग्लाय दंगो आबोनि बागै न आं कइमाया आहायपानो अ सबाव अ सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल नि एगेंस्ट नि जे सबाव आनि खाबाय आं हपुं सापुं जेखाने तंबा आं सुबावै दंगो कक बायफा नंथुन याक बायफा नंथुन बा जेसा बायफा आं सुबाय दंगो बुबागरा नुंखा अमनो तयै आबोनि बागै आं दिल्लीआव थांखा बुबारा कक साका बुबागरा साका जों केस खालायनाय इंकाकाय ताबो हास्तेनि विभिन्न मथा हयतो केस खालायमानो भारतबर्षनि विभिन्न मथा सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल नि जे केस खालायमानि अमबाय चिनि बुबागरा केस खालायमानि किसा फेल लायो जुदा चिनि बुबागरा जेता केस खालायमानि इंकाकाय अमंखा 1947 सननि 13 आगस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन चिनि महारानी कांचन प्रभा देवी बाय इंकाकाय लुइस माउंट बेटेन अब इंडिया नि आगे ब्रिटिश भारतनि जे गवर्नर जनरल बबे जे सय खालायमानि आबनो रुगै कारण जों सुप्रीम कोर्ट जे केस फाइल खालायका बुबाग्रा अबंका भारतनि संविधान आर्टिकल 32 और 32 न तुइन महाराजा थानाय 16 तारिखो केस फाइल खालायका एकाय आ दिन न केस एडमिट उंखा एकाय आंबो बुबाग्रा बाक्सा थानान तंमानि न एकाय हठात खालायै आसुमसा बुबागरा न सेराय कलैफुरुन सिमे बामै फायनाय दै दुलै फायनाय बन लपसावै खाजा बायखा करवै बन तदिनाय बिनि बेको पेगी मार्टिन थैमा बाय ब थांगा बक्ताबो ब काबजाक तिनिसक जरा चिन बुबागरा काबजाक आबुनि बागै बिनि मुक्ति यरि दंगो एकाय आरो जों गयमालिया एकाय आंबो दिल्लीआव अमतिं गुमा बाय मिया फायसक फायखा एकाय जों सानानि स्राय स्रायखा नायो सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल नि जे सबाव टिवाइपिसि जों सब समय न तंनाय उलबो तंनाय फायनाय सालबो तंनाय थानाय चिनि 9 तारिख अंकबो नभेम्बर जों जे अंक खायमानि टिवाइपिसि नि जे मिटिं आसुंमानि सेन्ट्रेल कमिटि नि गोबां मा बरक आदिनो हलचागलाय लिया आदिनोबो जों साका बुबाग्रा चिनि दफानि बागै जे सामुं टां तंमानि जागाव टिवाइपिसि आरो तंनाय चिनि कुनु कन्डिशन करै जों बुबाग्रानो पुइतुसावो तामनि हिंकाय बुबाग्रा चिनि दफानि बागै ब तिनि कांग्रेसनि प्रेसिडेन्ट जागारखा चिनि दफानि बागै ब कक साका चिनि दफानि बागै ब एनआरसी केस दिखा